Ini jam 18.30 ya, Jumat 11 Maret. Kita naik Mentari Tour, mau gerak ke Blangkejeren. Oke friend, kita ini udah di Terminal Lungbata ya, tepatnya HS atau L300 mau ke lintas timur sama lintas tengah nih, Mentari Jaya 082370333371. Ini kita ongkosnya ke Blangkejeren 230 ya. Sini rata-rata yang Blangkejeren. Ini unitnya yang kita nanti mau naik 10 seat ya, friend. Sini 3, sini 21, yang belakang juga 21. Ini juga ada unitnya Simpati Star. Kita cari. Awas Tantan. Ini loketnya friend, di samping kios Mitra ya. Oh ternyata di sebelah sini loketnya Simpati Star sama Mandala Putra tuh. Kita di Lambar Open 19.00 ya, menjelang maghrib. Jadi ini friend, kita tadi lewat Lambar sedikit sambil nunggu pelanggan lain singgah sholat maghrib ya. Jadi memang kalau di Aceh itu waktu sholat dijaga betul, terutama maghrib dan subuh ya friend, karena mepet. Telat nih ten 7546 nya, ini berangkat jam 18 tadi harusnya nih. Iya, kita di rumah makan Aceh Jaya ya, singgah makan lu. Sebelah sana tuh ada Harapan Indah tuh, 1626. Kita di rumah makan Aceh Jaya friend ya, tuh Harapan Indahnya. Istirahat makan juga, ini nggak tahu apakah dia mau ke Medan, tapi kalau ke Medan jadwalnya kok cepet banget dari Banda Aceh ya, atau rombongan mungkin ya, 1626. Rame. Tadi makan pakai ayam sama sultan 2 porsi, teh hangat 2 pakai tempe 49.000. Ya masih standar aja lah. Nasi ayam 20 ya, sama teh dingin sama teh hangat 5.000. Keren ternyata Harapan Indahnya ke arah Medan. Ya jadi sepertinya memang berangkat sore ya dari Banda Aceh tadi. Tapi jarang-jarang memang Harapan Indah itu udah berangkat sore ya. Bocor. Tadi di depan sudah ada 1626 nya Simpati Star sama 2542 nya Putra Pelangi yang jalan sore ya. Keren, ini kita di Terminal Sigli ya, lagi nunggu pelanggan lagi, nanti kita lanjut
perjalanan ke Gailues. Kita udah masuk di terminal Biren ya. Sekarang jam 1:09. Iya solar brand 5.150 ya. Ini beruntung ada solar, dari tadi nyari angka betul ya. Kita Juli lagi si minyak ya. Berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Baru Pediasure kini dengan artinya dan vitamin K2 dengan rasa enak bagi si kecil raih prestasi cemerlang. Pediasure dukung pertumbuhan nyata. Yuk tumbuh. Plan kita ini udah sampai di Simpang Wali ya. Biasa istirahat. Di sini Bantir ya, udah mulai dingin Ren ya. Cuaca di sini tadi memang enak tidur. Ren kita ini udah masuk di pinggir danau Lotawar ya. Sebelah kanan itu danau nih. Jalannya udah cantiknya, udah mulus. Ini rumah-rumah di pinggir danau. Danaunya sebelah kanan nggak kelihatan. Gelap. Masih lagi. Water dulu. Water dulu leh. Hancur. Jalannya rusak Ren. Terus turun. Wah ini maksa nih. Sekali tarik gantian. Jalannya mantap Ren, sedapnya. Banyak nih. Dah cok serang mandu. Tapi kada dah mah. Kon Kena ha. aku kenaknya le betul yang. Kena jaga dah hiu dah. Dah hilang dah dah dah.
tinggi kali bang ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too. Kita di ICC. Ini kita mau break subuh ya. Kita lewat sana itu udah dikit gaib, Pulang Kejarian nggak ada lagi tempat untuk istirahat ya. Biasanya pada berhenti di sini memang. Ini di belakang ini pembangkit listriknya dari sungai ya. Di belakang sana ada sungai, nanti belakang warung-warung ini. Jadi kita pernah main di sini ya. Jadi karena susah solar ya, bahan bakar di sini. Kebanyakan driver itu dia bawa solar sekalian jalan. Kan? Lagi refill isi ulang. Mudah-mudahan ke depan pasokan BBM di Aceh ini stabil ya Bro, jadi nggak payah bawa beban bawa bekal minyak gini kan, sayang penumpangnya bawa minyak. Mantap memang brand muatannya unit-unit 3 kayu luas ini ya, Pulang Kejarian ya. Satu. Yang sana juga tumpuk atas. Jadi mereka ini rata-rata 2 driver ya. Satu unit pakai 2 driver. Nah ini juga pinjam tuh. Pinjam tempat corong minyak, mau ngisi minyak nih sepertinya nih. Dan mereka biasanya udah siapin minyak. Bawa minyak. Kan betul kan? Dia bawa jerigen. Ini memang di sini rata-rata persiapan bawa solar masing-masing ya. Susah minyak sini Pak ya? Hah? Susah minyak di sini? Enggak tutup. Oh, udah tutup. Jadi friend, kalau ini Mentari sama-sama jam 5 ya. Ini L300, ini HS ya. Kalau kata bapak supirnya, sebenarnya bukan sulit minyaknya, tapi karena SPBU-nya tutup ya kalau udah malam. Jadi nggak 24 jam. Makanya pada ngebekal semua nih minyaknya. Tapi ini IC sekarang ini jadi apa ya? Dinginnya sudah mulai kurang. Kalau dulu di sini menggigil kita nih pagi begini ya. Atau mungkin karena efek musim hujan ya, jadi nggak terlalu dingin. Sini bisa belanja-belanja itu kan, keripik, ya, makanan-makanan buat di jalan, cemilan-10, 11, 12 ya. Kalau ke Kayu Luas wajib mampir Ise.
Total banyak. Ini tadi turun tolak sebentar buka dikit. Ada hujan ya. Kan hujan turun. Ini yang rusak jalannya, renaman air. Ladies and gentlemen, please welcome Foreign Spot. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Keren, kita sampai tadi jam 8 ya. Ini lagi posisi terminal Takengon. Takengon. Terminal Gailos. Ini loketnya.